Miss Worry. Yes. Christmas hamper for you from Data Wrap and few of the products from Pearly Belmont. Ma. So this is table runner for your house. Okay. A few cute home decor like the ceramic house, the mushroom, scented candles, and also this is for your baby. Your pure cotton. Okay. baby Muslin. wipes. Oh, Muslin, yeah. wow. So you can multi-purpose. You can use it however you want it. Thank you. So yeah, I hope you like the hamper. Thank you so much. You know what? I love gifts. It makes me feel like Miss World. However, this gift is actually very special for me because it represents Christmas, and Christmas is all about love. So because it is all about love, this is a dedication to people I love, and one of them is my friend Andrew. So I'll do it in Khasi as well. Kani kadi kapor ha ka bangayo ini i-gift ibakarpang ba na kabenta kajonga pala ay da kani ka firm lani iwe i-group mo but think that's a wrap. Te bat i Pearly Belmont. Te kumbangi ong ba ha kapor Christmas kadi tang pang kajing iet. Buon habang i-crunch pang kajing iet. Te takadaw ya kani ka episode pa ya kani ka video ka mga wanlam siya pimenta ka crunch pang kata ka jinglong iet jong ipalaw janga ha kapag yarap ya nga pan arrange Christmas tree. So stay tuned to the video and you will see what goes into making a Christmas tree. Te parlok kum kadustor kasi ngin sedang siya da kaba aya ka siya. Kasyati. Kasyahi. Jang ikong. There you go, Ari. Te mal sendap di siya ngin sa sedang pada ban arrange a Christmas tree. Topping siya ay Victor bas blue kum ni top nila. Tay mo. Weng na tayo berit na matang apa ni siya ni. Maybe weng nak ketuh berit bat kan ni mah. Bat kan ni bot ni berit. Nhiều weng ni kham stay. Nhiều weng đi kebab no. Nung ya bu siya tak ham ya. Siang nang ay. Make use of my gym. Oh, it's white. Tingin niya rasyo siya bar na marbali yung kinter. How to waste nam? Ngilaya pendat ya kini. Te kumiki pet finda yung ini Christmas tree compare hi. Kini ngikot ki snowflakes Christmas tree. Nang batay mga na Andrew. Oh, apa ini lah brown kum ni. Brown Amiro te ko to. Ini kinter siya. Tang lada pila ban rak Christmas tree tamayangan kuno. Kapan mak mo? Juswa ya ni dang 1 year benut no. 1 year. 7 Kanot 8 feet. Ya hi. La lut pen. Em ngin pen pan sadir mau ni. Tari akum tu Lihat akum tu tari. But if you man. shake it, I feel like a hard with that white one. No better bahap habar no. When the bahap support. Ben kini ki. I thought it was made of aluminium. Ni. Oh kila brown lut ni. La brown lut. Kajing pak laju ni kalau bangila ada ban buah ke plastik iyo. Ihabut ni ha ke plastik I mah. think kasngem take a bit Oh, of yes. Kasngem. brown paper Oh, and the dust. Really, it's just for 1 month standing. It's okay. Oh, the brown thing is different. buah ke plastik Hapo bu you hapo senduk ni. Tikala kurniam lut. Ila nama bayi ni hijai Christmas tree hi compare. Dan Christmas tree ha ke ba ni thiet na ba. They Christmas tree buat imah ni syuat ni biang. Ti ya kata ni Christmas tree bang setengah han bang thiet na bali bang nasit susi ba long kolong ba ot ikidiang na mga sidami tay jing sngewtynnad ba ya kadiang ya kamariang gede ban mo ginde ban penjat ya ta ting ngali ako no na wala kam tarong athit ini Christmas tree pede iba ni khat artificial ginde Christmas tree iba shisha dari kilong tek da fipet na bar fi nang tek kong badegi Christmas tree iba shisha ti haga ni Christmas tree pede ni ngabu ini theme balong snowflake
haba kita dan ki bang bombong bagi there's snow happening ti ki dong ki snow ki sakut ha kini ki slide on the Christmas tree ti kumang mencoba pada ni lak premium ti kini ki jait Christmas tree ba da pila dap pila kan kliap ya ka ti mentah ki pilih tak bang nang pilih pada ni nang sang man ben he kini ki nang ba sok ru ke But undang kami tenang. Kan kami tenang. But Andrew, Yes, people did for the arrange Christmas tree. We should arrange a Christmas tree, real Christmas trees. Real, ready. Kembali for artificial. Nama bangal ada hidup Mariam. Yang habis sumbar mo ada tim sumbar mengiti kapateng di kanyak saya ke. Kete, oo. Yang nak kena lah hidup mu artificial. Nama unik ru hilawan reuse the bones nem, as nem, lice nem, sauce nem. Oo. Kasulong pa di haban buo pa. Haban Mga buo. kasi pagkakabili ka lang mga kan buo pa na plastic eh. Ito, yung haban lan. Wala kang talang mito pa di. Ya, memang itu. Dah ada. Snowflakes ini lah saya punya snowflakes. Ye holds nabo. You're right. How big do you want it to be? बड़ा है तो बेहतर है. Steph and you have been working together for 16 years. You and Bunny? Yeah. Bunny, tanya pelan makan kebuk itu ni you. Tano. Iya. Tingalong Hindiat benta, nama beli hapor bangalang say Christmas tree, Christmas decorations paro. Ngalap ruba dan ki decorations ngam tip ngal abu say. Kayeng ru kalarim, yo ngal abu krum rum kamau syo. Ti ngam tip gitu say timut nga hap bangan thit biang bun ki aka bangala thit men snam. Kidi ki to bam dan ki reindeer ne. Ki babon, ki barem ki leaves, ki sentiu, ki bolong glittered, ki si ongke ki flakes, snowflakes. Ta kita ki bang lap syo. Ni de jinja dari ba ngi sai tiar senchi Snem. Ma. Ti yeng rui bala larem abu syair kemau syu. Bani. Tah milih. Wan orang tai se. Ngan dubai bublay un ayangan kambun tiar tagi baca. Biang. Terus bagi email menubat supply Christmas tree. Mentah ngaterwasa ki. Ti kum bakilang mentah balang kreatif ki kwa di sya na balang sma ubi. Buper na ki sya ban sma sentiu. The jait shaban smasum teal, ketika ni spice rose. I'm really so sad I lost my decorations. That's so cute. Tu you should cut ki carousels. Carousels kita gitu kiba, ma? Kini ki besar. Besar pelan. Tika ni tadi bang asyik kuah apa dang dang Andrew, asyik kuah bang leit. Asyik kini ki carnivals ya. So asyik kuah bang syang kulai kum ni. Tika maju alat. Tika don ko por mga yo alat, kaditang hapor mga don hapo Bombay. Tika don ko be ka jaka, kabadan kan ka carnival kum ni ki pensyang din eh. Tika leit hang ta, ngali syang asa hala kay na mamangalahi tama. Sabi क्या करता है नहीं भैया मैं सिर्फ 13 years old में है 13 नहीं है 40 का लग I was like what 40 I'm 20 man Childhood dream mo. Empat pun ibu, but I'm just showing you. Yes. Ribbon Of course. So you can see. Ni tenat Yeah. So fin bu ikini baru kaya apa store jang fin. Yes. Devon buat fin permi store no pada. January, we hoping by Jan. Already hoping by Jan. Biggest nyimpa benda huri hurat ya. Like kau benda kerti hot, kadai. Itna kani baf pin EP, baf pin E, kani division of the store. This one no? Ni the yok untuk ni kan. Kani, this is the vision kan. When people walk in, it will look like this kan. Kadang ada ribut lagi red, violet, white, pop hot. Bari amount of investment pada. Tahi, habis pull kat bayala. Even padu nak kesorkar ka ay na ka prime for new businesses. Oo.
bersang kan? Macam bersang mah. Tidak pernah eh. Singnya perkawinan no ban promote local entrepreneurs deh. We'll keep all the stuff. They can one corner for local entrepreneurs. So every month we'll have a new entrepreneur kan. Is it? You come and display our stuff for free hang tu. For free? For free. So every month we'll keep different entrepreneurs. That's the vision. That's the vision. Andrew yang ba in sesna yang kami kedukan. I'll get back to work mah. Tak kiki. Rhythm dap kam show ngawar pa. Bunya pelan. Ti yang bin play yang kami kedukan. How benai Januari. Ti how benai Januari lihat no ibu kita jong i. Ti kindi. Ti hakawi ka section pade ibu tek ye kita pade bawan ra nak zela ka jong i. Ti lada PPD entrepreneur pistonat ha bande ini kam decoration pila banya ban kerani ba Andrew ti hakni ka week section kumbabu habi jaka in bu tang kita jong kita ke entrepreneurs ken ti hakawi ka por pade en sabu kita da ki way pade jong kita ke entrepreneurs na ka way ka por pade bu jong ki way ti kani amde kalong tang nam ta jong i kalong man support ru i ki way man ai mo jing kersani ki way ta di ka way bang stonat ba Andrew. Good job. That's the vision. We actually want that thing. Yeah, quite one wall dedicated to local entrepreneurs, but like because a lot of them along online and we don't have a platform. We don't have a platform. Yes. Because it's so difficult. Yanu ban ay ngi jaka bangin bu kitia. No. Naman pala iwan. And then banseng business kadi yata ka bajanjar do. Pisarum dan. Tanan day. Manu ban ay. Sian okey ni. Tongan ay phin ang si mo. Kadang wonder. Jingiathukhana. Ti ngatay nang dep ang steng hi buon ki bang ihap man besu ban ihap man pendan besung itu tenan kalau pengertian online yo tang nyo hajar ni acan le jong ti henry pede apa bang clean na sini dukan ki dukan behe wong art pu hajar kiram ha tengah ngathiet hi nga install hi Shillong bak mo benar online rumah. Of course, hendak te hin melayam ini lihat dukan. Dukan te ila jenjar. Hari pada kaya bang ko orang fi kolong baladap hi snai dukan wat pendam tan e. Mo. Tapi yo bun. Pi kamana dan ki dukan chani ru ki ai ki le to give hampers e. Tang ko big samai ru share san spa te nga Shillong ni. Kadikata. Berep ki kamat mangam dan pisang. Pila pensok ma pita last time yang iskuinte. Kyrmen ladang ai Christmas tree nama ba Christmas yang kadi barok dis pang kajing ien nama ru blay ru de blay jong kajing ien kajing yang map pernah ping pa dia show nei ta kata senam gila ya lang perlong hang ni nang dep komba sau po na ka shispa ti ke pare ka bagimla ban klat kalong ka sha ka di ka refill of tea kung bakwa ba Andrew bu na kanila specialty kabla ibang sosa ngam ju ay sasha shibun tan eh yes ngam abang ibalait mo klem sini apple I'm wearing apple I'm wearing apple sure to apple kan ini kun janga hi mama Andrew kumno Shillong Gidanya lihat Christmas tree fit ya? Yes. Mua. Aku beli. Pengen lapang special dalam tajong fi. Ngadi apple. Peit kong bani. Ngadi apple. Senrang. Kun pat sha kambay ni. Kung mga Shillong hi ini asyik ride. Kun pat sha kambay. Oh. Ini ri. Oh. Itu dikenal ha. Buhay tu. Oh, hang teh apa mo? Teh apa ni? Apa? Ni teh dikenal ha buat dia apa. And where's my mistletoe? We did a mistletoe also, no? Namkan mau show ha? We did. Nang ibu hajang do and dan something, no? Oh, ya. Da babaltay ibam nang le decoration dengan labu yang teh Ramadan. A train will come at you, reindeer. Move out of the way. Strike of this mah. Kini kita ko. Bro, ada pe ba fi arrange kumni ni. Hato ka don ka system kumno kum ba fi le. Okay, ni la don long style shin spot na long green, long golden. Ni ka yai pikat kum ka khamat jong pin fi shu i.
Kaya kemarin panggil dia kibah kelampak your training temo. Club training. Tang For ba. your certification. Ngi pa your certification, but we are aesthetically blessed. Aesthetically blessed. Tak yang isu pun nak kemat kan hang no bonum palat tan tu, nom palat tan tu. Ay, tanat na kiniki tiar ba Texture. piyo mapi, tanat siya pi. Di para jangan ro ilawan, nganyarap man pinpit kelung. Time management jangan ilapoy. Buat no golden hang. Okay, Andrew ba film ban liam ta? Yo dog tu kumpat. Tang bacu cover ban I illusion jong snow kan. Nama bu Christmas tree jong you kong wari ru de beli. Di ban I illusion jong snow ni lek kem ni kan. Ban kampen italang. Kampen ilong Christmas. Kadang idang kam gini kena kiba lak benyu I hai beduna benun kam ka khli kham da don kam thit ki ba ram than. Sum dam dan ilit na yo di thit yung di kumpat. Ti ngas mutanat ba I bi don khli bhai man hakani ka liang bin ben itanat jo show yo Christmas tree jangan. Okay. What's special? And this is actually curated by Pearly Belmont. Bye, Andrew. Oi, How do you feel about your own creation? Look, Nah, tengah itanat pelat is Marvel. very nice. It's very cute. it's very cute. It's very nice. I like it. Ani snowman bopli. Blame ni lah yang kum ni. Ulah engaging show. Poor guy, you burn his ass. We'll have to face shedding kang day. Okay. So this goes here. Is Is it better? it's It's Mama, ini dah off. Oh. Jadi you gini pada. Oh. Kau nak change the kane? Dia lah yang pun nak berpikir. And that's a wrap.